Bajan Antonius Lengdo oblami Junction nagaseng BJP mentakasi kan nyau tarik Risau Arja FR oleh penyesok no bakaseng Kongres dak kabarung kemuduhan hak keseng Kongres napok no selong konstituensi. Apa yang soba ya ubak dip bagi tip da ubak pensangan NCA ubang wakil presiden bat kuidai kinong ilam. Ubak John Anthony ularung rengkat bagi bun pak kinong kersan kejung u napok no selong konstituensi kibala pendap semam ya Kongres baban bat dandu kibal syu yang sabar. Habis kami tahu khabar ubah dip ula ong bagi ap setang ya kalau jen aja arah mulai man kenjat nak sabar ya kan dikasarkan belam. Tiga jingkerman jopi. Punya pun nak kesang Kongres nak selong hadir bagi amik nak BJP. Jingkerman kalau nak ada bagi MDA government kelangat hak kejersi jong ke korupsi pelai berok kata kibre mentakim kibabon kipat ba jong ke dalam megalia Kemlah siupan pedang ya kini ke sarkar MD. Kita akiab serta election bukan mana. Kata kalau clear baik. Debat ki corruption plastic hi. Lada fiong ka illegal movement of coal. Ma kata baru aktif blood hero. Nang ta ki corruption ki babon lada fi pay ya kini ka ISPT. Kaba Maria Dep, Maria Pene, Maria Donok kilikit. Nang ta fi pay igi jingking ibah pengumrai. Kaba Maria Dep sena la pelot deki katnos pak kelur. Ha, kitu bro. Berketuk lalong ke shame on the part of the government. Di ki kamla ban screen ya ki kontraktor. Ya nobody ban ajin tebal ki ba kumno ki kontraktor ki beri ban tray kakam. Kita gini ki we bon ba. Mentali kawan sakene ka ki kata ka kasino. Ya kawan persyak de pa la persyak de ki sen dalang la persyak de ki nongilam niam bara. Tak baik kadang tak sarkar bangla pensengnya. Mereka bayar license tak ada isu. Yang itu license bagi kuat yang bah temporary license. What is that temporary license? What is meant for temporary license? Tikini kiki bro kita kisin di pau. Bakani sarkar kam salia yo pai bah. Bon kiki ki bapa muta ki bah long anti people. De nak kada ka pelong yang ya ka Bangladesh la kata ka sarkar ku menti la khasan snem ngai iba. The only party ban take up ikini issues kadi hingga Congress party. So that's why ngong bangade ban join kini party ban standard ni kini party ban fight against this corruption. So this government has to go. Government means all the party who are in this government. Hiwan naga BJP haka last election pilai bon maka bon mo. Serai kini kinong bu jong pi bamucha BJP kenuan lang mati ka Congress le kumnon. Kini kibawan senran yang mentakas ngi kidei kibadan hasenda jonga ke BJP election last election. Kini kibatri sitam barkasi bar kini kiperlo kibadena kini ki area yung kinon tribal. Kini kiju kibri bekerja nga kini mentak kibapun kiwan khai batna. Kananor selong mo nalor sitting MLA kidon ru ki he sarkar mo kibrasong khanya kam sarkar me kiwan part ka jala politik. Ei giding i felo kana. Di kajing ekon election mentak kalong kidon ki hak sarkar ki belakang khai kidon ki hak sarkar ki ba retired no maki kuat ban ekon ki election tengah syong tanggung ni lalu pipai ki election ka seri election ka belong very interesting ya kenal selong kabaning kong kalong kajing kalam dang katai kadua mangtai apa ka assembly building katuk ladi swak election kadai ladi swak issue kabagi pai ba kin la ban plet ka lalu fipet pat ya ka health department to be frank ngan dan free and frank ba ka health department ro what the health department has done ngan ken saifi katu kajing bread ai ya kidawai kibala kot ya ka balinti prian hapan su bread na kadai katu ka bakala pelongi pai ba ban bitar ngasia tu ifi kipai bam ta ki abitang election dan mat kada bani connection ban kini kibri explain tum tu officer kipai ba kada berai lupa namar ba kamde ka besok ya kibala song thai na ka kam sarkar bakin rung hang ni but plus with all this kini ki charges ki bami na kawai ka por sa kawai por hakani ka sarkar means including NPP UDP BJP ladan ro hang ni nat kada kipai ba ki update menta ka sen don kam banwara ya ke jengkala ha ke jela mekhalia lada ki ba bani ya ke state pakan roi